I kublaya pibro ki perlok ki wasnyau suk wo up yiki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wa wir uwi ubru uwana kajela Meghalaya yong I hadin wacha ban u hau Thah ha Uttarakhand. Hawakam te kamun pertuj uni uwa wir te ton up I gani ka kubor hadu wakut kenang wayo tip iye wasakhyat. Te chua wo sedang I cheki kubor ladam pue mude piu subscribe your new channels nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho cho piu yo yigi kubor wa thame te ton sedang I cheki kubor uwi niki wa kulom namo u mountain climber u wana Meghalaya u wada tip pertuikam utiklu jirwa deilang wa kakanhun wa em so phawi ngut ki wa kulom da wir ki hadin wa or ulom Thah ha Uttarkashi ka Uttarakhand hakatu kasngi Tuesday. Utiklu jirwa waman uwi niki dekhot namo member ka Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association uwada chah jet wo chah sikai hei wo kulom na ka Nehru Institute of Mountaineering da wir u hadin wa or ulom Thah namo avalanche kat wadang liwan u chirup wa kiwi wan ki so ngut na u Mount Draupadi ka dandatu. Utiklu jirwa to wada dep chah jet le ha usnem wada dep wo yachim benta ha ka basic mountaineering course ka National Institute of Mountaineering and Allied Sport hadirang Arunachal Pradesh. He yeto wa ini ijia neiliang umantri rangba ka jela u Konrad ke sangma da tweet udai wa kitbok kitrubiang we dai wa duwa ya utiklu jirwa khnang wa yo laj una iwan ima we yo poi biang u chayung chasem hakamet ka phat wa chaj wa khya. Ini I ortha da jia iha itha wajrong kam wakhat nyau hajar feet haro hei por kam wakhandi duna step hei por wa kakanhun ki le phauso ngut ki trainee namo ki wacha sikai wo kulom chirup wa ki nyau ngut ki wasikai namo ki instructor dang ya unliwan ki na ite ithau kad hadu wa panmi yakani ka khubor u DGP ka Uttarakhand da khana u wa waro ki wada yi wo pan laj im da em ki khatsan ngut ki wada yap da em kin rungut we ki wadang wir da em ki sa ar phau ngut we dang pteng wo tho yaki te du ki ni don hi khuble chibon